ngakhula kanzima kabuhlungu ngiphansi komthetho kababa lo mama ngesonto. Ngavuka ekseni ngaye emsebenzini. Intense emsebenzini wangifonela ukuthi ngiphuphile yena engifonela. Ngiphuphe senza kanje. Kwamanje sekukhuluma kanje. And then ngimphupha emfonela umfonelile. Naye manje ibhakede liponiswe nanti. Iviyo yonke leya sengiyibonile ebhakedini. Ngalithatha ibhakede sayahamba sayegangeni. Kwalo ukuthi ngithi singachitha amanzi phambi kwakho lo makhuwana ngachitha ngalahla le bhakede. Siyanamukela hleleni lethu le-Echo Point TV i-The Call lobingelelayo kuxoxana umfana Mbatha kuShandu Sochikazi umthiya uShoti uMantinda sinqamsodidla manje bana gwatshoza icolo umthetho yakho dakhela ucatsho mbukelo Echo Point TV ungakhohlwa nje ukusubscribe ukulike ucomment ngoba uyazi ukuthi kusibeka emathubeni ukuthi sikwazi ukuthi i-episode noma i-channel ihambe izifike konke amagumbi amanomhlaba. Namhlanje futhi njalo ke angihambi ngedwa ke ngiphethe isotsha ke inyanga enkulu edumile umhlaba wonke noma amagumbi amanomhlaba bathi umkhulu uMahlabezulu. Angizi kuba namani ngeke mbukelo Echo Point TV ngizothatha intambo ngisiphose kuyimkhulu asibingelele futhi siphinde simamukele. Mkhulu thokoza kehla lami sekubingelela siyakwamukela ohlelweni lethu le-Echo Point TV namba babukeli bethu bafisa ukwazi ukuthi namhlanje ubani lo sifike naye usiphathile ini ungazethula. Asithokoze nini maqhawe yebogogo nabomkhulu. Siyanibingelela nonke. Wonke amagumbi amanomhlaba simbingelela sizindlondlo zakumajikijela umkhulu uMahlabezulu elikhuluma naye majikijela uqobo lwakhe la ngidabuka khona ngidabuka ezweni laseZimbabwe kwaMzilikazi ngithe ngilibingelele maqhawe ku Echo Point TV. Sibonga ukuthi lisemukele singamaqhawe akomaphosa. Thokoza mkhulu. Siyathemba ukuthi cha bazwile kakhulukazi imvelaphi nendabuko ukuthi umkhulu oqhamuka ngapha kwelikaMzilikazi ngapha eZimbabwe. Yebo ngiyacabanga ukuthi impande oyisebenzisa yiyo yakhona ngale noma mhlawumbe usebenzisa eyakwenye indawo. Impande ngisebenzisa yona yaseZimbabwe impela amavika amkhonto. Yebo. Singamavika amkhonto thina. Okay. Iko lapha engidle khona ngakhula khona. Okay. Kumavika amkhonto impela. Yebo. Lapha eZimbabwe mkhulu kafushane nje ngathini la esigodini sakho niyayimbela imithi ikhona imithi lapha ihlahla noma mhlawumbe nihamba niyokha kwenye indawo noma nayithenga. Engakusho umkhulu thina sihlezi phezulu kwayo yonke into eyikhubalo imithi sibiza ngamakhubalo. Okay. Siyayigubela. Okay. Asinawo umuntu okuthenga thina. Sithenga uma ukuthi uyawushoda ulana kulele likaMthaniya. Kodwa kwelikaMzinakazi siyasithenga siyazigubela. Sikuba kwasani imithi esiphiwa ngamathonga akithi ebuthongweni. Ngoba basihlebela simani sisebenzise isigube nje umuntu ozogcina ungasothi uzosebenzisa kwasani. Hayi. Siyagubha impela. Okay. Cha kezwakala mkhulu ukuthi ayi nayilokhu nje likhubalo nayibambela ikhubalo kuhle futhi nakho lokho ake singene nje la mkhulu ke odabeni mkhulu uMahlabezulu. Thokoza. Mhlawumbe ngokuhlehlisa nje kancane sibheke emuva ikakhulukazi mhlawumbe njengoba nje usazosho ukuthi usebenza kanjani usebenza ngani kahle kahle ubani njengamanje kodwa sekubona impela mkhulu uqizile umuhle ugaxile impela ibhamu zakho kodwa sisazongena kuloko kujula lokho okwamanje ake sithi ukuhlehla nje emuva sizwe ukuthi umkhulu mhlambe kulomsebenzi akawenzayo njengamanje lo sazositshela wona mhlambe isimo sakho ngaphambili use umuntu onormali njengami njengoba ngumbathi ngingenalo ubizo oluthile kodwa isimo sakho phambilini bowuphila kanjani buumuntu onjani mhlambe uphume ekhaya elinjani zonke lezo zinto. Ngibingelele futhi khona lapho Mahlabezulu. Ekukhuleni kwami ngikhulele phansi komthetho okababa nomama. Ngathi phansi komthetho kababa labo mama ngoba ngikhulele esithenjini kahle kahle. Okay. Ubaba ubeganile amakhosikazi impela. Okay. Indlela esikhule ngayo sesikhula phansi komthetho wesonto. Yebo. Iziyone. Okay. Pho
uma ngiya esontweni mangena beqala ukuvula iBhayibheli mina ngozela kwaze kwenziwe yonke imikhuba enziwe esontweni mina ngozela ngilele bangivusa kodwa ngintoke ngicindezelekele ngiyalala yebo kube sokusithi ugogo zaluma nguye walimukisa uma ukuthi kuzama ukunanzelela kulingane le ngoba sonke isikhathi uma ingena esontweni iyalala ukulala kwakhe kimi kuyangithusa ngoba nginokuboniswa amaphupho ngaye egaxoza inyoka inhlathu pho uma ilala kanje sesontweni nami kuyangithusa ngoba angazi ukuthi abakibo bona bazoyithatha kanjani njengoba ngabantu abakhonza abangafuni ukuzwa lutho ngendaba yesintu yebo ngakhula kanzima kabhlungu ngiphansi komthetho kababa lo mama ngesonto incindezelo yasemsamo ngiyibhekile kodwa ngincane ngingenayo indlela engingayenza mkhulu yebo kuthi kuzofika ngo1979 bese ngithe ukuthi inabo 16 17 khona lapho yebo isikolo sibe singasavumi vele enhlobo ngazo thathwa ngumakhelwane ngathi ngubaba omncane ngoba ushade umama omncane wami wehla nami wayakho Bulawayo bese ngitholela umsebenzi yiko lapho engafika ngasebenza khona from 80 to 84 kodwa umama wadlula emhlabeni ngo80 ngoSeptember yebo kodwa into wayesengichiyele uhlebo wayesengichiyele lona njengomuntu ongamvele ngimazi ukuthi umuntu olabizo kibo kwakugidwa yebo wangihlebela wathi mntanami angazi ukuthi sizaluphatha njani uhlelo lwangakini ngoba ngakini kabavumi isintu yebo pho uma uvuka uphupha kanje so njengoba sengezwe kuthiwa khona suphutshelwe izinyoka zikuhleli thina mina ngingumama wakho angazi ukuthi ngizoyibekisa kanjani ubaba ubelana ngaseGoli ngaleyo minyaka esasebenzela la eGoli Paulo hamba loluhlupho lwaze lwayafika ukuthi luyangigulisa so kungu 81 mama sekadlulile emhlabeni yiko lapho engabona khona ukuthi uhlupho soluphezulu kwempilo kwamandla wami ngoba umuntu ongumzala sekalele kwamanje umuntu obengilimukisa sekalele and uyena athi support futhi uyena umuntu okade ngisupporta sekalele isupport angisenayo la ekhaya ubaba akafunda kuyizwa lento abomama bakhona bafunda kuyizwa yabona ubaba ngaphoqeleka ukuthi ngisebenze emncane mkhulu yebo ngithe ngizobuya ekhaya sokungu December 81 ngabe ngagula ngene ekhaya okay ngagula impela ngaze ngihanjiswe emntwini bangithwale ngenqola le yamadonki bangihambise emntwini ebusuku umuntu wathi ngingene egedini nje wathi kathi limsaphi lo muntu ngoba lo muntu elihamba eliza naye lapha akusiboni lutho nje sibona ubizo lo muntu uhlutshwa ngamadlozi lo ayikho into esingamnikeza yona njengomndeni nihamba naye izamani amacebo ukuzama ukuthi limhlambululele inyoka zakhe okay hayi bahlehlele emuva nami masifike emakhaya balilahla ithawulo bathi la indaba yesintu ayikho la ekhaya esontweni kusho bani ubaba esontweni sokuqeda ngesonto lokho umntana lokho imimoya emibi wasathani abahleli imimoya emibi ngamadimoni angilandele njengomntwana shone kona esontweni hayi uhambe kuthe kusiyafika u84 hayi ngazizwa ukuthi okwamanje hayi impilo kimi ilokhu yasakhe yaphansi lomzimba wehla lenhlungu zomzimba selihlala ngiphoxekile emahlombe ngihlele mphukile emadolweni inyawo zahambi ekhalweni ngibambekile ngahamba ngaya kwelinye isonto ukuthiwa yi12 bapostoli yiko lapha engathola usizo ukuthi ngikwazi ukuchacheka emzimbeni ngikwazi ukuzihambela ngahlanjululwa umuntu wesimami
wathi qeda okungigcizisa lokwangigqokisa khona okwesintu kodwa kuzindwangu ekuphahlele ngesintu umzimba wami wakhululeka wabakahle ngabuyela ekhaya mangibuyela ekhaya mangigene egedini into leni iyavuka ubona ukuthi kusho umkhuba ulana ekhaya usegcekeni ngoba manginyathela kuyavuka yiko lapha engathatha khona uhambo lokusuka emakhaya ngisiza la eGoli ngo84 uma usuka le ubabusi umtshelile usukhulumile nobaba ukuthi usanga ngapha eGoli angizange ngikhulume naye ngoba ubengafuni na kuyizwa leyo ndaba engafuni la kuyizwa usangifuna esikolweni ngapha bamfuna emsama abakwabo akufune esontweni mangihlebela ngakho akafuni la kuzwa hayi ngayibalekela mina ke emakhaya ngeza la eGoli ubehlala lapha ngase Ilofiyena ubaba naye besebenza khona ngapha eGoli besebenza khona la Anzange ngifikele kuyena ngafikela kubaba omncane eCriggle Park ayikahle noma kufiwe emkhulu hawu kuyahleka noma kufiwe hawu lolu hambo lolu utezwa ukuthi asengikhona wafika kumfowabo ngale wafika wangilanda wena wafikela kumfo wakhe kumfo wakhe ubhuti wakhe omncane njoba ngesaba ngibalekile ekhaya imali ngitshontshile phela yokuzala ngisathi ngizokubuza ukuthi imali uyithathile ngitshontshile yokuzala ngithethe yona amakhosikazi akhe ayithumeleyo etibeko kumakhosikazi ngathi thatha yona ngaza ngayo la malini ukusuka ngale ngaleso sikhathi kwakuyimali ngaleso sikhathi kwakusaship kakhulu ngangithethe u200 kusho ukuthi $200 ngaleso sikhathi ngoba yayiza vele itshintshiwe ngama-dollars yayisebenza all over ama-dollar ayisebenza ezizofika la eMzansi isebenza kwahamba ngithe sengilana kwathiwa esontweni ngeke uzuyeke uzohlala usesontweni mntanami ngathi into ngasozo ngiyenze baba yikuthi lingidonsele esontweni ngempilo sengiyiphile sengiyibonile mina lento engihleliye baba njengoba sengila angizelanga ukuthi lizomphusha ngenkani ukuthi ngizephi esontweni ngize lapha sengilemqondo sengimdala ngizozibonela ngoba ngiyabona ukuthi lina liyancindezela ngimtshela ngowami umlomo lo ngoba ngangithi mangikhuluma la kulento ekhuphukayo ukuthi nganyathukuthela bengizehlise njengomntwana hayi ngahlalela lo baba omncane wahlala khona ngathi kute ngenye imini ngahamba ngaye esontweni eRandburg ngithe ngifike eRandburg kwaqhamuka omunye umkhulu ongasontiyo wasithola singa isonto lingakangeni wayedlula ngendlela utedlula ngendlela lomkhulu wajika wathi khona kimi ufunani la kulaba bantu angimazi nokumazi lo muntu awumazi ufunani la kulaba bantu ngokumchaza ngokwesithombe umuntu kanjani nayo inyanga noma umuntu olobizo kodwa ke ngangamboni ngaleso sikhathi ukuthi unobizo ngoba wayefaka izinto ezivalile ngiyambuza ngithi wawu ngibuza ukuthi ngifunani uthi awufuneki la vele ngihoke khona la enkonzweni ngihogele ngingena egedini ngathi indlela iyadlula ngihogele ngingena egedini ukuthi kunomuntu onobizo elingamdingi ukuthi abe la wena cela uphume la uyedinga isinto sakini esoqobo hayi lesontweni ngoba uzogula bakodonsa bakini usesemncane uhambe emhlabeni azange ngisontelelo la ngashona mphene kanilele epakini ukuthi umuntu ngisikhiphe esontweni kutheni kwenze njani kodwa ke yebo uqinisile ngoba khona into engizigqokile ngazigqokiso lwana umumo saphila since ngigqoke zona angikawayizwa lana amahlabo asepholile kodwa oyinhle sengitshela ukuthi ngiphume kulobizo olukhona kusho ukuthi lento iyaphila ngaqala ukuyilandelela ngokwesintu ngiloko ngihambe ebantwini ngizwe bezama ukungilapha okulapha khona ukuthi bayahlalisa nje kwehlule emkhulu uhambo lolu ngiluhambe indlela ende ngobuhlungu ngaze ngazofika ku2017 ngobuhlungu kuphela kuthi kuzofika ku2017 ngaphupha ngiphiwa umuntu ngangilele futhi sengile viki ngilele ngisendlini ngithe iphupha lami lifika lafika kuseni ngo5 kwathiwa awuvuke uphume uye phandle uma uphuma phandle uvula igedi uzohlangana nomuntu wesintu uzabe eqizile izinto zesintu ephelele
Okay. Uyena umuntu ozokusiza lo sikulethele yena. Ngangathi ngiyaqinisela. Ngagudluzwa. Kudlu, step vukuphuma. Egethini. Angavele ngapha ngeshoti. Cimbile phezulu ambamba angibethe phezulu. Uma ngifika ngivula igate. Nangu umkhulu yaqhamuka. Ungangawo nokufisha. Isiguqa sendoda. Awu yena impilo engiphiwe. Uma ngithi ngiyaphindela emuva ngivala igate uthi hayi bo mkhulu. Ngiza kuwe. Nami ngiphume kwami ukuthi akunomuntu ogulayo uzothola emegedini. Wena uyagula wena phethwe lidlozi wena. Hawu ngime. Ngimlalela. Hawu mkhulu nami ngiphuma nje kuthiwa kunomkhulu engizohlangana nawe uwe. Naye utsheliwe ngale. Usetsheliwe naye ngale. Ngolwakho ubizwe. Yebo. Mkhulu kwaba isimanga kimi. Ngoba ngathi ngiqeda ukukhuluma naye. Konke ngangikuzwa kwakhululeka. Hawu akenziwa lutho. Akayenziwa lutho. Hawu weza umzimba nje uqaqeka kanje kahle. Uqaqeka ukhululeka yonke indawo. Ngamadolweni lapha kwakuhamba kuxega ngizwe. Sengihamba kwasakhehla impela. Ya. Ngaleso sikhathi. Ya. Hayi. Mkhulu uhlala kuphi? Mkhulu uthi ngihlala khona lapha khona. Istradi sethu besikhevu kanje. Uthi ngihlale khona mina hayibo mkhulu. Mina nginatennis ngihlala lapha ngaze ngibone umuntu ofana nala. Kodwa nje uhlala khona la. Uthi mina ngisengile 3 months ehlala. Mina 3 months ngakaze ngibone umuntu ofana nami uthi lama ngaze ngikubone. Sikhulumizana kanjalo lokhulu yathi akaze ngibone nama ngaze ngimbone. Awu. Mkhulu ke ngizabuya ke ngizohlola. Ngile njoba sungibambe ngenkinga ebuthongo lami sengiphiwe ukuthi sengizohlola kahle. Umkhulu athi hayi ukhululekile. Sonke isikhathi ungafika noma isikhathi bani. Ngahamba khulu ngo11. Khulu wafika wangihlolela, wambekela amathambo phansi, wangihlebela ezangagithe engizaziyo, lezinye ngingazaziyo. Kodwa ezizwakalayo. Okay. Uthe ngemva kokungihlolela, sengibuza ke ukuthi njengoba ngikubonisiwe kuthiwa ngoza ngisiza. Ungangisiza kanjani? Inkomo zakho ufuna okungakanani? Ufuna inkomo ezingakanani? Sithi icecedo njengoba sikhuluma ngenkomo nje sikhuluma ngemali. Ngemali hayi kubhadala. Ungangisiza ngemalini? Yebo. Umkhulu wethu hayi. Mina sokuzabonakala ukuphileni kwakho azange angicharge lwana umuntu. Wathi sesiyabonakala ukuphileni kwakho kahle kahle vele imali yakho ngibona ngazathi izafika ku18,000. Okay. Njengoba ngibheka isifo esikhona emvalele ngiziqhaqhe lapha kuwe before ngisiya ethesa ukhamba udiwo. Hawu yebo ayakunani khehla. Ngizobuya ke siqala umsebenzi. Ahlanganise ngikuhlanganisa. Okudingeka khona kuye khona emsamo wakhe. Akuhambisa ngemva kwensuku ezintathu. Wawuqala umsebenzi. Engelapha engifutha tshona la mehlathini esiyongeza tshona la emanzini ayongena nami emanzini. Angisebenza impela. Okay. Ngibona ukuthi hayi indlela ahamba ngayo yimpela labakithi bangihlebela ukuthi uhamba kahle. Wenza kahle. Bahleba laba bantu sengilalela kakhulu kubo. Yebo. Into engihlanganisa inyanga ezine ngilapho. Kwaqala ukushintsha umuntu. Zajika izinto umkhulu. Washintsha umuntu. Bese ngu7 ngaleso sikhathi sisikhombisa. Enisebenza. Esebenza singamathwasa. Ningamatwasa, okay? Yeah, singamathwasa. Ngavuka ekseni ngaye emsebenzini. Intense emsebenzini wangifonela ukuthi ngiphuphile yena engifonela. Wawusabambile etohweni. Ngisabambile etohweni. Okay. Umkhulu wami uma ngifonela ukuthi ngibe ngisacela leli kaMahlabezwe bengekho ngilithola la imphuma khona manje. Ngibe ngisacela mfana kaMaphosa. Mushayise emsebenzini. Udlule la ekhaya ngifuna ukuba nani entabeni ngiyena ukugeza kuthiwa nikeze namhlanje. Okay. Hawu kulungile mkhulu. Akunani ngizodlula lapho. Ngishayisa u8 uthi uzoyisigeza ngo9 ebusuku. Sebenzele eduzane nje ngishayisa mangisendleleni setaxini hayi ngizwe manje umzimba wami. Avuma. Ngathi yaphathwa ubuthongo esibali. Yeah.
over ama few minutes nyana zinqa kuvela uthongo lwana kuvela ibucket uma livela ibucket livela libekwa phambi kwami nanga ugobela wami uthatha ikhubalo lokhu thwebula isithunywa kimi uliphosela phakathi ngibhekile ngiyalelo thongana ngaleso sikhathi udlala imove ngaleso sikhathi uma ngethuka ngisenkwenye indaba bathi kusemiyami sokusele about 30 centimeters ukuthi ngiyehle vele ngithi wasendlula nda driver sengidlula khonapha ngicela ngishiye lapho nxa udlula ibus stop vele sengidlulile osuketshene stop sengitshene stop ngiphupholele la yeah khamba sengilokho ngizibuza ukuthi phupho bani leli khona lapho kuthiwa siyogeza eish mangifikisa phela manje le yeah aphikisa phela lento ayivumi eish athi ngiyehla ngihamba nyana distance nyana amshuwa ngalapha lese garage semfikile ngifika ngithola abafowethu sebekhona lapha esisetshenzwa sonke sebekhona sokushoda mina amabhaket abekiwe wonke la phambili la kubeka ibhaket elilodwa liphambi kwa wonke la usekaphahla manje semfikile ngithi uyaphahla phahla amabhaket la wonke uma sezogcina kuleli bucket utshela laba abanye uthi leli bucket lingalithathi ngelo mfana kaMaphosa kukhona into engifuna ukuyikhuphula ikhehla lakhe lithenga umfakela amakhubalo ukuthi akukhuphule okay uyichaza kanjalo uyichaza kanjalo kati yena ufuna ukungilimaza angidonsele isithunywa ngoba sesivuthiwe sesibonile mkhulu kwabuya lela iphupho ngespeed lathi liyabuya manje iphupho yeah lo muntu ngiphuphe senza kanje kwamanje sekukhuluma kanje and then ngimphupha umfonelile nayi manje ibhakedeni liponiswe nanti ivi yonke leya sengiyibonile ebhakedini ngalithatha ibhaket hamba saye egangeni kwalo ukuthi ngigeze ngachitha amanzi phambi kwakho lo makhubana ngachitha ngalahla le bucket kwakugcina kwami ngoba la ngikhuza laphinda ikhehla lase lihleli kimi lathi wawathinta lamanzi thina siyahamba siyakuflathela ngesihlale lo muntu osengcolisiwe ngabomo ngoba uyathwetshulelwa isithunywa langa lamanzi ngawachitha ngavela ngashiya konke lapha ngizange ngisakwazi ukubuyela ngasemsamo wakhe khehla ngahlala kwami wangiloku engincenga ngifonela ekuthini sangazwana ngahlala ivike ezimbili ngiphuma evikini ezimbili ngibengidayisa ama chicken emkhulu yebo chicken dust nginetafula lokudayisa ama chicken dust ekseni ngabo 5 futhi amaphupho amafika ngo5 imali fika iphupho lithi kona kimi ungahambi ngalendlela nxa usiya emashop uhambe ngapha kuleli side kulomuntu osesikunikeze yena ozasihlambululela wena ngakwenza impela ngihamba lo umkhulu engangihlala kuye emzini wakhe uma ngehlele emfuleni njengokusho kwakhe umkhulu ngavela kubona indoda naye yaqhamuka ifake ibhayi lenjide ebomvu njengokuba ngihletshele ubuthongweni hayibo umuntu omncane kangaka kwathi ngakhohle ukuthi sithenge ingane umuntu omncane sizomelelekelela amandla kodwa unenhliziyo enhle asoza simoshele okay hawu ngamdedela wabuya ngikhulumise emkhulu kanjalo sikhulumisana ngamasinyane ngespeed umhlebele ukhulu ngihamba kanje sizokuthi enzohlangana lo muntu ofana nawe athi nami nje manje nje ngiyale kwaLouis kodwa manje nje ngizwa ukuthi ngijike ngihambele ngapha esigangeni angazi ukuthi ngifunani lapha kodwa indlela yami yale nawe usho ukuthi udonswe yithi umkhulu uhlala ngapha uthi ngihlale 2 eCosmo anikeza ifoni yakhe le address ngihambela ngiye lapha engiyakhona ngiyenza izinto zami ngiqede ntambama ngathatha uhambo lokho yakhona umkhulu into wafika wangitshela yona kwakuqala ngihlala phansi ecansini lakhe wathi mkhulu sindile ngoba lo mkhulu obukuye ubefuna ukuthwebulela isithunywa akuthathele nedlozi usala ungalalutho ukwazi ubuzohlala iminyaka emibili lapha entwasweni yakhe ungasela lutho hayi ngiyabonga ngoba abakithi bese bengibonisile ikhona lapho engikhule khona ke sesikhulumisane lokhulu waze kwafike endle kwenza ukuthi ngiqala njani emsebenzini wasedlozi senguthatha ngokuphelele kuye yebo hayi ngawu savumelana aqala ukulungiselela izinto ezifunekayo zahlangana kwaba lo shuku lokho yangena
wayesekhona udadewenu ngaleso sikhathi phansi kwempilo yami ngethongo kodwa elokho edonswa ngethongo ngibona kodwa ngingamazi ukuthi umuntu wenza mbonaphi kodwa lelo langa ngizovuka ngisiyathwalisa udiwo ngathi ngivusa amehlo so ngambona ngamfanisa ngathi lo muntu noma kanjani umuntu ngenhlala ngimbone ebuthongweni okay azange kube lokunye esihlanganisile ngaleso sikhathi ngiyenze izinto zami zedlozi elakho ebusweni bami ngedlozi labakibo beloko bemletha ngaze ngayoqeda umkhulu uthathe ukaNomambatha okay cha wakhetha kahle usibali kahle siyabonga wakhetha kahle sibali zinhle intombi zaseMambatheni zinhle siyahlonipha futhi hayi siyabonga impela mkhulu qiniso yilo silidinga phakathi kothango yebo umuntu kaThembeke sibali thokoza ngokunjalo nathi siyathembeka singaba kumajikijela ngoba sizwana nokuzula kahle sifuna ukuhlala sisendaweni eyodwa njengoba abantu siphile emhlabeni futhi fanele siqoqe sihloniphe yebo cha uyindoda sibali leyani into ite siyofika ekugcineni nguye umuntu owayeseyifamily yami abomndeni bami bayilahla njengabantu abakhonzayo umuntu okade seyipartner yami seyifamily yami sengisiza kuzo zonke izinto yena uMambatha lo mamezala lo baba wangakwakhe ubaba wakhe babezala yibo abantu akade bengisupporta ebizweni lwami lapho engikhona yibo kanti engithi ihlobo kade sikhona kimi ngenza izinto zami ngeza ngaceda noma ngangizikhokhela engangikhokha khona kodwa njengabantu engase babhekile ukuthi ngathi yibifamily uma kuthiwa kufuneka lokho ngihlebela bona engakhona ukuthi ngiyefinyelela khona ngiyacela bona bangihambele ngaze ngayoqeda umsebenzi wami wedlozi sokungu 2022 iqiniso ngempela ukuthi abafundi bathola phambili abafowethu ngabathola phambili abomndeni bangilahla sebengilahlile manje sengiqedile emsebenzini odlozi kulolu bizo sokufanele ukuthi ngiyongeniswa phela amagcekeni lapha endabuka khona izinto zakhona zaqala ukubahlanganisa amakhanda abanye bayafuna ukungena abanye beyesaba ukuthi mhlawumbe sizomsupport uMahlaba ezulu bese siyagqekwa ngapha ngabanye abantu ngayibona futhi ngokwedlozi benhlebela bathi hayi laba bantu bafuna ukuza kodwa ngathi bayesabana bona bodwa abantu abakanjani lapho mkhulu amadlozi noma abantu abaphilayo lapho impela abaphilayo bahamba ngenyawo okay hayi bedlozi abaphilayo abafowethu singumndeni omkhulu kakhulu singumndeni impela thina sidatshula izinkunzi obaba bonke abalala esishini sikagogo bonke bangu7 zidabulile lezi insizwa zonke zidabulile singumndeni impela omkhulu pho isintu ngathi abafuna kusazi kodwa sikhule sithethela sasivuka ngabo 3 sisiye entabeni thina sisiyathetela sisiya emagojini emaphathisini lapha sasithethela kuthethelwa kwasintu kodwa ukuthetho kungena ekimi ubizo selibona sebelwazi ukuthi ulihleli kimi njengomuntu ababengafuni ukuthi aphathe umsamo lobhekelele ukuthi mhlawumbe ungayaphathwa ngomunye umuntu okwenye indlu encane kumbe okwenye indlu endala idlozi liyazikhethela abantu abadala nami nginje so ngihlezi mbatshela ngithi angizange ngibele phezulu kwetafula ngithi bakomaphosa ngicela idlozi cha kwangizuma nami ngakwemukela ngesimo engase vele sengisifa ngakhona ngakwemukela pho seselensolo vele namanje kodwa mina akungihlukumeze ngoba mina since ngangena ephehlweni ngaqeda ngenza izinto zami zedlozi lamaviki amkhonto abafowethu esematholile labo gogo labo mkhulu esebathola isihlobo ezintsha impilo yami yaqala ukutshintsha anginakunceba angila ukuthi mhlawumbe enhlizweni ngilenye into esayicabanga mina ngikhululekile ngiyasebenza manje angisasebenza umuntu omhlophe ngathi ngiqede ephehlweni mina bangihlebela kitchen manager la eTonis la ngicine khona ukusebenza e-restaurant
Okay. Uyimanager khona. Cha usebenza kahle mkhulu. Ngisebenzela khona. Ngathi ngivele ekhaya ngivele okuyakhangeza okuyaphiwa lamabhayila obukhosi bakithi. Babe abala bathi akekho umuntu ofana nala uzatshona ejikisana nabantu abamhlophe sibafundi thina. Vele sasivele sifuna ukuthi lungiseni into zethu. Phuma njengamanje phuma la. Sibale ngizokutshela enye into eyisimanga yaba isimanga ngaqinisa ekhanda ngangena eoffice ngavula icomputer. Ngangiqeda ukulungisa ukuthatha istock sama veg ngifuna uku-order ama veg yami. Okay. Kwathi ngizange ngibone lutho. Ngaba la lokho ukuthi sengifuna ukusebenzisa ifoni. Ngithatha la ngi-order ngefoni. Kwastaka futhi ekubala la into engizibhalile ngehluleka. Isandla sasiphethe ipen le za freezer sawoma kanje. Yafika futhi izwi lathi sithe phuma lapha kade ufunani. Ngikhulu ngabeka yonke into enganginayo engangiphethe amabhuku anganginayo estock wonke nasi. Phambi ka manager floor manager. Wathi kwenze njani ngathi sengihamba wathi why? Ngathi abantu abadala bathi ngiphume laba sangidinga. Ngoba ngumlungu. Wathi how? Baphi banala wakhomba wathi banalaba ngathi wathi ayisiyakucela. Sisakudinga la ekhaya. Noma ikanjani ngathi njengamanje sengihamba. Ayi ngisho ngiphumpela. Yangikhipha lento. Ngamfonela nisendleleni tayi. Sekwehlule semsebenzini. Sengishila impela hayi ukuthi kumbe ngishiye ngokuthanda. Ufonela umama. Ngifonela yena uMabatha. Yebo. Esemsebenzini umazi sokuthi angacabanga ukuthi nisemsebenzini mina umsebenzi sophelile ke nisebengekesile. Hayi wakusho naye wathi hayi vele mina nami bengiyibona ukuthi indaba yakho baba yasemsebenzini izahamba ihluphe. Ngahlala ntengihleli bangisusa le lapha amenhlala khona. Bathi ngifune enye indawo lapha abazosebenzela khona. Ahamba sayodinga indawo sa renta. Desemrentweni bakhuza futhi bathi hayi kusemzini omuntu la. Asikwazi ukudonsa kahle asisebenzi ngasila isikhonkwane esilapha sihambisana nathi. Lapha sakukhomba khona. Ngamtshela futhi wathi hayi mina la indawo baba mina ngase ngikhahlelile vela ngathi iko lapha esikhonjwa khona. Sihambe seyivusa. Ube nestand wayesithengile sefake nomkhukhu. Pho ngokuhlukumezeka kwempilo le ndawo ingamphathi kahle abantu behlanganyela yabona bekuhlanganisela ezinye izinto. Izimosha zempilo bemchitha bemenzela into ezifani nje phakathi kotown ufuna ukuthi ebaleke. Namanje wayesebalekile. Okay. Ngokufika kwami intense yafika lapha ngafika ngaqala ngathanyela. Okay. Saqeda iviki singapha. Mhlangi isuka lapha nisiyahlala ngale. Sahamba sonke wafika one dropper wajika uyazohlalela ngapha emsebenzini. Uthe ezofika ngelanga evike lilandelayo wathola ikhasi elitshintshile. Sindawo yokuhlaleka. La sesizwe ukuthi manje kuyahlaleka. Ngoba ngafika ngayenza yonke into kwakuthiwa ngiyenze phakathi kwalelo thango. Okay. Akuqula yonke into ngakhipha lesikhonkwane ezazifakwa ngabanye abantu bethi bayamlungisela kathi bayamchitha. Ngazikhupha zonke afake zethu. Yebo. Kuyikhona inzoqala ngikwazi ukuthi edlozini kuyasetshenzwa. Hayi mina ngiyasebenza sibali. Hey kuyasithemba. Hayi mina ngiyasebenza sibali. Hayi lokho ngiyasebenza ngiyazithemba futhi. Yeah. Lokho angifuni ukuthi ngihlobise ngakho ku TV. Lokho ngiyasebenza ngoba zikhona indlela zokusebenza. Uyabona sengike ngazibona zisenzakala nami ngakabi isangoma ngakabi ukugobela. Yebo. Ezihlukumeza abanye abantu empilweni. Yebo. Umuntu asithathe isikhathi sakhe. Yonke into yakhe ayibeke eceleni athi uza kimi mina sengizomphoxa. Insebenzo hayi lapha. Thina singamavika amkhonto insebenzo yethu eyamavika amkhonto ihlukile kuzinye izindawo senke ngazihamba nami ngizakula latshwa. Yebo. Kodwa ngithe ngizowela esandleni samavika amkhonto
ngathola kusiba la mehluko omunye ophindaphindiweyo owangenza ukuthi nami ngakhalipha kwasedlozini ngendlela engisebenza ngakhona lezi nyoka zakithi zingifundisa ukuthi lokhu kwenziwa kanje lokhu kwenziwa kanje asizenzele mina ngiyafundiswa ebuthongweni ngiyahletshelwa ukuthi umuntu umegula kanje sebenza kanje umuntu umekusiza lento kanje sebenza kanje umuntu mayisenza kanje sebenza kanje kodwa into engingayenziyo into abafanele bebe yazi even na ku TV mabe ngathola lelo nto angishaya ithuna mina zale zakithi inyoka uyithuna kanjani angishaya ithuna ukuthi mhlawumbe ufelwe sizoza kimi nenkulungwana zama1000 amarand lawo uzothi ufuna ngiyosebenza lela ithuna okucupha ithuna awukwenzi hayi zayale zakithi bathi cha abazwana lokho okay kungcolile thina sizophilisa lapha noma sibamba nalo lezi zazinyoka lezana ezileleyo lapha ezingcolileyo ukuthi uhlehlisa amandla kithi okay thina siyaphilisa okay mina ngidila ngokuphilisa izifo zonke ezikhona emzimbeni yabantu esengazihletshelo yakwazi ukusisiza abantu yebo impelaphi biziphole sidlule nami bekwazi ukuthi asidlulile impela uma ngithi kahambe kudokotela ahambe kudokotela ayocheka leso sifaze ngasho yelapha la ke sithi ukuhletha nje kancane ayikakhulu mkhulu tekeza ngifuna ukuthola la ubaba ke usekhona ni ngoba usuka nje manje usukhokovula nje usumlapho wendabuko onje oshisa ngalendlela ubaba usekhona ni ubaba Salamini ngoba wala sewalala usalala ubaba ulale ngo2013 umsebenzi wakho akasawuthola akawazi ene leso isifo sasifanele sigaxele kuyena ngoba ubaba nje obebe ngumfundisi esesontweni abantu bebeyaphilisa behlanganisa izwatsho nemithi utshengisa ukuthi ubizo lolo nkilo lube lukhona kuyena ngoba ube lapha ngemithi kodwa wena akafuni ukuthi kodwa yena akafuni ukuthi mina ngingene goqo esintwini yabo inkinga yaba lapho ukuthi azange abasalubona uhambo beloko limhlukumeza elokhe sala ukuthi akukho lapha ekhaya kwenziwa lapha ekhaya wena ukutholapi noma kuthiwa kwabo mama wakho kukhona asiko kwalango kwabo mama wakho okwala ekhaya akukho manje ke umkhulu njengamanje umkhulu uMahlabezulu ekuhambeni kohambo lakho kuyacaca kuyazivelela ukuthi ingqinamba ube nazo ngathi mhlawumbe ama-challenges kakhulukazi futhi i-support wayithola ngapha esayidini labasekweni eMambatheni siyabonga kakhulu bomthiya siyabonga boshando bondaba ezitha nenze iqiniso kuhle lokho siyakubonga nabanye ngathi bengakwenza futhi ukuthi nxa umuntu ebhekene nengqinamba nesimo kodwa esiusizo lempilo yakhe bekwazi ukuthi bemelekelele esingaqoqumeza futhi ukuthi abazali namanje kunezingane emkhulu eyisathwasa ingane engenwa amadlozi zisekoleni zino15 zino16 zino20 siyacela siqinisa lokho ukuthi abazali siyaguqa amadolo siyaphaphatha ukuthi abazama ukuthi besupport ingane ngoba impilo le uyabona mawuchaza mkhulu Mahlabezulu uthi wawufikelwa izinyonga zikwembathe ngiyazimagina mina ukuthi ungathi umncane ungaka ingqondo ngeke ni traumatize kusesikoleni uzombathwa inyonga ubani ongajabulela umbathwa inyonga kodwa umzali angafuni ukulalela isimo sakho kahle empilweni asingajajani kanti futhi asisekane umzali akathanda ingane yakhe noma ngabe yiluphi ubizo noma ngabe isiphi isimo ebhekene naso kodwa umzali ayiseka ayixhasa ngoba kusasa lengane iyona ngane ezobeka isikwetafuleni iyona ngane ezokuvusela umuzi iyona ngane ezokondla iyona ngane ezofundisa nezinye ilandelayo ngemuva kodwa uma uyicindezela uyibulala uthi ayenze kanjani yikho lapho okuyinkinga khona mkhulu sithokoze kakhulu ngaleyo ndlela oyibekisa ngakhona yebo pheceleze enganini ezincane eziphathwa ubizo abantu bahlukumezekile phandle lapha ngendaba yobizo bebancane uma sibahlolela thina uthola ukuthi ubizo lolu lwalufanele luhlale kumkhulu
kakhulu wakhe yebo beloko beluziba belubalekela bese behamba emhlabeni beze behamba emhlabeni lokhu uhlangano lona lukhona lusaphila luloluzile lokho lezingelo ukuthi ungahlala laphi eish gcina liyohlala enganini yeah uma soluhlela enganini ingane nayo sithi mhla iqala ukuvula amehlo ithi yaziphosa emntwini yehlangana lobugebenga okwami ngakuxwayisa kakhulu abantu kasivulene amehlo ngendaba yokwelatshwa kubalaphi yeah abalaphi ngobuningi bethu sesilimaze abantu umphakathi yeah umhlaba wonke jikeleze yeah ngani ngoba asilaqiniso abantu sebakhozwa isicecetho yeah sebayithatha indaba yasedlozini bayenza ibusiness asonda yebusiness isile lapho mkhulu akuyona umzimba ohleli lidlozo ukuthi engikwenza sengenzele ukuthi ngiyenze ibusiness yeah engakulethelwa ngokufanele ngikusebenzise ngokuphilisa abantu hayi ukubathathela ukuba ngene emapocketini yabo ngisala ngisiqhuma mina abantu behluke beqhubeka ngenhlupheko abaze nabo emfanele ukuthi nganye abaxazulile la yona kodwa ngichiya kunjalo ngiyenza kube worse ngenxa yokuthi wana uzange unginanzelele wena uthe ufika wabona lamabhizi la wathi nangumkhulu yeah bantu abadala bakhona abantu abagqoka amabhizi ukuzwe kahle bogogo nabomkhulu yeah ngamaphupho liyeke nje ukuthi libe ligqoka amabhizi ngamaphupho lithi elami idlozi lithi lizazithwasisa alikho idlozi ukuthi aliyaziphakamisa lize liyefika kugcineni lithi zagcina lilapha abantu lithi liziphakamisile uqhutshelwa ngubani zonke izinto lezo ezinamandla ezifanele ukuthi uzithabathe ngokwedlozi lakini ubani umuntu okusizayo oza kuqhubela zona wena usithi ufuna ukuthi abantu bakini bakusize bona ayikho lento njalo ayikho ungaze ushone ephi kwala yena otshona phansi emanzini uma siyophuma ngalo unomuntu ozomhlangabeza ozomncedisa ukumthintisa yani idust ophuma la emanzini yeah uqhubela kwakwabo so abantu silinyazwa kakhulu ngenkolelo yokuthi ungangibona ngigqoka amabhizi uthi nansi inyanga nansi sangoma so gijima wena mina ngifika ngithi entweni encane ansakuhlahluli yeah kunabantu abanye abathi kabahlahluli umuntu uyahlahlula ahlolwe esibale yeah ahlola umuntu umkhulu from phansi empandeni yakho lapha aqhamuka khona uzuzuthola lesi sifo osithola engisithola kuwe bekwazi ukuthi sakhozwa yini size sibe khona kuwe sihlale umphehlo waso ngubani kwazi ukuthi manje ukwelapha ngiqala ukugudluza lapha kwaphehleka khona ngiquma impande yakhona kuze impulala isihlahla lesesikuwe sife kunomphelo siphele nya yep kodwa ngingayikha phezulu njengokuthi wena ufika wangixoxela ukuthi uphethwe isifuba nxa uphefumula kuyavaleka mina sengazi ukuthi maybe ngifuna ukufaka sekufanele ukuthi ngurabhe ngevix senza kwenza khona lokho ngithathe umlotha ngifake ivix ngurabhe ngiceda ngifuna 10,000 kusasa mina ngithola ibhodo utona uvuka uchonile ngokungabi nalo eqiniso kwenyanga zange belalo iqiniso mina melaphi inyanga ndini abantu silinyazwa ibugebengu esibutholayo ikungananzeleli lokubelieve into esizitshelwa ngabantu abangalaqiniso yebo le ndlela esihamba ifuna iqiniso ifuna isibindi ifuna isineke ifuna uthando ifuna ukunanzelela ngagijimisi la yebo beka impilo zabantu abantu bazoyibongela bona noma umphili inhlawulo ukuthi ngifuna inkomo zami ezintathu kodwa ngendlela ozasebenza ngakhona wena khona umuntu ozabe yaqwengezelela ethi khulu ngangizange ngibone lokho selokho ngihamba indlela yami kodwa wena into ongenzele yona entweni obungibizele yona angiyengeza nanku ngoba izinto zami sengiyazi bona impela ziyakhanya ngeke angabuyi umuntu izinto zekhanya ngeke azahlale ngabuyi ngeke angahlala ngabuyi ngoba noma kuthiwa akabuyi lo mshaya idlozi lakho ngoba uyakoloda phela lo uyakoloda hayi ngiyayithola mkhulu bo enganeni ezincane ingane zincane kakhulu yebo ungane nxa isasela bo 16 years njengomuntu omdala wedlozi cabangele izima lendlela le phahlela ingane bayezwa balele bayezwa phahlela ingane hlehlisa umsamo kwabo
Yeah. Ubanikeze leminyaka ngemva kweminyaka emine uyabe sebahlanganisile amachuma amabili seningamsondelela kwamanje usesemncane lehlani kancane Yeah. bese bayakulayela ukuthi bambe ngalokho ukuze bakwazi ukuhlala la bahleli khona bengamhlukumezi. Yeah. Isintu leso. Uma sengiyothatha ingane e15 years ngiyifaka enkundleni ngithi uma isiyoqeda ngemva konyaka ibiqhubeka ngesikolo ubizo lolwana luyapi ngoba asoze aba naso isipindi sokuthi eqondane nawe sesemncane lo umuntu yikho ukuthi umuntu uyaphahlelwa. Yeah. Hlehlise izinyoka emuva uzibisele emuva sinikeze nesikhathi balele bayezwa iminyaka emini xa le 16 uyabe sene 20 ngemva kweminyaka emini uyakwazi ukuthi hayi amathambo sethu ukuthi la nasengqondweni la mhla iseqeda sengakwazi ukuthi aqondane nawo nangawuphi umuntu ozayo noma ukuthi abeze bebangaki bengu10 bangu14 uzoqondana nabo akwazi ukubahlukanisa ukuthi wena ubani wena ungakuphi wena umakoti wala ekhaya wena kuhamba kanje wena ngothakatha abanye. Yeah. Kodwa nxa isesemncane ngakwazi ukuwenza lo msebenzi. So abazali abanikeza abantwana isupport. Yeah. Kodwa abazali benanzelele futhi labahambisa khona abantwana. Yeah. Kulezinye into asesizibonile khona la njengalapha eGoli. Ngakabali kakhulu ngoba ngathi vele mina kakhulu semphile kakhulu la. Since 1984 umuntu wala. Into asoyalapha ngayinanzelela. Yeah. 95% ezangoma zomdabu ala eGoli. Singcolile. Nakya. Yeah. Into abayaziyo ikugangela ingane zabantu. Ikuthwalisa. Nikeza umuntu umuthi ongasiyo ozovuka kusasa sokutshintshele usendlini. Into ongazange uyicele wena kumina. Sekuyenye into manje. Baneminye imithi esisiyazi khona lapha bathi nxa bangayisebenzisa bona. Umbe bakugaxele yona ngokwenhlanga. Izahambe kuhlukumeze. Ngani ngoba lelo iqiniso nizolibeka. Akukwazi ukuthi umuntu uzofaka umuntu ebizweni lwakibo. Unthola nginje ufika ubeka udiwo lwakwethu phezulu kwaleli khanda. Lile nwele lezi. Yazi uDodonke ola. Ngazothatha ukuhlamba lokubeka phezulu kododo la. Mangaka amathunzi ala ongawayethulanga wena uzobeka ukukhanya phezulu kwawo. Namathunzi abantu abalalayo bahamba abagida bebheke eMpumalanga abathakathayo. Negebengu. Nabarepayo bakhona khona lapha eDlozini. Yeah. Umuntu ka rap nje yonke into eyenziwa umuntu ianda umuntu waye phila phansi kothango lwakwabo. Okay. Lobugebengu konke lokho. Buqhamuka ngaseDlozini. Bonke lezi zinto mazi ngahlanjululwanga sungitshela ukuthi sengizaba isangoma ungithwalisa udiwo lazo zonke lezi izinto ezingcolileyo. Ucabanga ukuthi ngemva kwensuku ngisiyaphothulula lapha kuvela inyanga enjani? Ehlambulukile noma ebulalayo. Vele inyanga ebulalayo ngoba zanga ngezwe zanga ngethulwe ngaqibuza ngasetshenzwa ngenjalo lokungcola kwakithi lobuthakathi bakithi. Bathwasisa abanjalo bangicabanjalo baqinisa ubuthakathi bakithi lobunyanga kuhlangene. Ngiyenza ukuthi ngiyathakatha ngiyalapha kodwa kulapha kwakuhamba phambili ngoba okuhamba sokuhamba phambili kungcola. Yikho sengikubona lokwenzakalayo kakhulu endaweni eziningi. Abantu asitshintsheni ukwenza ekulapheni. Sizabona sikwazi ukubamba imikhuhlane eminingi sincedisana sizangoma. Yeah. Abantu bangazuli indaweni eziningi besiyale nale kanti abantu abalo bizo lokusiza abantu bahleli nabo khona laba bavalelekile bevalelwa ngabantu abayenza ukungcola. Yabona umuntu oyenza ukungcola emzini wakho ukuthi kugcwala kangakanani? Iyagcwala. Yeah. Iyagcwala. Ake singenelana mkhulu Mahlabezulu endabeni yokusebenza ke manje kwakho ukuthi umkhulu Mahlabezulu usebenza ngani kahle ngaziphi izifo ukuthi mhlawumbe khona ungayibala nje ezimbili ezintathu
noma mhlawumbe ungeke ubale zonke kodwa futhi makuwe ungayibala zonke ngobuningi bazo kodwa nje ozaziyo mkhulu ukuthi cha la ngungqo ngiyakwazi ukwenza ukuthi nokuthi senzela nombukeli lapha ekhaya akwazi ukuncedakala akwazi ukuthi at least noma ifona kodwa ebese nehluku ukuthi ufona phezulu ngaphansi kwasiphi isimo. Dokoza Khehleli banzi kuyezwakala hayi ngizathi kuyibekisa kubekele yona ngokwelapha sikwelaphayo thina thina mkhulu imkhuhlane kakhulu mina mphakamisa amadlozi ngiyathwasisa ngiyelapha imkhuhlane eminenge ehlukane esenhlungwini zemzimba ezihambisana nezifo esizithola ezindleleni lesizithola ngokuhlangana kwemizimba ngiyazelapha kunesifo lesi enke ngazwa ugogo ngelilanga yiso esikahle kahle sangithintayo esolumbo ilumbo yiso kahle sangithintayo esangenza ukuthi nami ngize ngikwazi ukuthinteka ngingene kuleli hlelo ngoba angizange ngimzwisise kahle ugogo lapha ya ngolumbo ngoba wasuka wahlanganisa izinto zabazimbili kodwa efuna ukuthi kube into eyodwa STI ayingena ulumbo akulona ulumbo isifo sithole injabulo yakho uzijabulisa ngokungaziphathi kwakho hamba ungena lapha idrop siyalelapha lalo ulumbo mkhulu into ongayibekelwa la uyijambe into engayibeka kuwe emzimbeni wakho njengomuntu ongumama nxa umuntu ongumama sithi mhlawumbe kulomunye umuntu ongimsola ephathi kothango lwami ngifike ngibeke nje ngiphume ngihambe ngizozwa ngaye ukuthi hayi usebambekile phela lwana umuntu phakathi kothango lwakho uyoluthatha wahamba waphakathi kothango lwakhe kodwa kuzamenza ukuthi egcine evelile la ekhaya ngoba mina ngiyazi ukuthi phakathi kothango lwami ngifakene elucabangela umfo kabani ngoba yathanda ukuthi ungathi uhlakaniphile phakathi kothango lwami kuzoba lento kuthiwa ulunyoka elokuthiya straight uqonda ukuthiya unkosikazi wami lo ethiya mina ngoba uyambona ukuthi ngisile kumbe mina ngiyambona ukuthi usile bese ngiyamfaka izithiyo ezezifo ezithile ngoqoze amanzi ngiwafaka into ethile ngimnikeza aphuze ingena yizo izinto ezingena siba lumba abanye uyathola umuntu wakhona sibale usengaka selomkhabo ngaka kodwa unengane eyodwa akazi ukuthi ngemva kokuthola ingane liyana kwayenzakala no sengaka umkhabo uhleli phezulu kwesisu so weqa either wangena lo endlini engahlambulukanga le ndoda yomuntu kumbe lo mfazi womuntu kodwa siyazilandelela zonke zena lezo ngobucwephethe basedlozini siyahlola sibona ukuthi wangena njani lo mkhuhlane kwakuthenze njani singawuthola uma kuyabo ukuthi kuyahlawuliswana siyamcela lona umuntu ngoba kulapheki easy ngingazange ngimcela nini umuzi lapho moshakale khona ingane yami inkomo yami ingena ensimini yakho lapha yafika yamosha mfowethu manje lapha angazi ukuthi unganihlawulisa kangakanani isintu leso uma elalela uzongilalela uma engafuna ukungilalela uzathi izijampele ethangweni lwami kwakuthena abafana bazelusa babe kuphi amfunda kuyizwa lento mina ngayikhipha ngayixotsha ilandele lapha ngayixoshela khona hayi lapha kwami yimi lo yabe ngafuna ukwenzani okumelapha ngoba waganga phakathi kothango lwami number 2 kunezinto ezenziwa ngabantu sonke siphila ubaba nomama yokuphuma phandle usiyadinga kuthiwa ngifuna ukulungisa umuzi ngimfuna ukumbamba ubaba wasekhaya umuntu uza kimi fika lo sefikile kimi
hayi ubaba wasekhaya akashayelwa amathambo akafunda kuzwa ukuthi umshayela amathambo ubaba wasekhaya uyangijimisa hayi kwama ukuthi ibe ngicela ungenzele ukuthi lokuthi ngifuna ukuthi abe kanje ngifuna ukumbamba into loza kwenzela kodwa into azenzayo wena uzazi zaziwa nguye makwenzela noma sekafakeni ukuthi lo umuntu ebe isilima wona wazi kusasa wena ngozavuka sugcina isilima phakathi kothango sesinhlekisa ngabanye abantu sinendoda engaphumi phandle kumbe sinomfazi ongaphumi phandle nje usehlala esethangweni ungamthuma emashophu uhambe gijima enye indlela sengathi aphendula ingane encane umnomzana umnomzana kulonto yabo ayisabukeki leyo nto khonzwa yini kungazithandi lokungazithembi phakathi kothango bese ngihambela ingane yabantu noma ubaba wabantu entweni ezinjalo azihlambulukanga so kubalandeli bonke la kubabukeli yiko ngicela ukuthi sikunanzelele khona lokho ekwelapheni hlangana lo muntu olapha ngokweqiniso la uzizwa ukuthi la ulatshwa khona umzimba wakho uyakuvumela umzimba uyasho mawuthi umzimba uyatsho sibali ukuthi ayilapha impilo ikhona nezinto nje noma ehluka empilo nje uyabona pho ubususuka uxakwa into eyodwa ukuthi wena sokuthandena ulwimi lakhe lebuso bakhe lobunguye bakhe okukwenza ube njalo yilela dlozi ongafuna ukuthi likhanyiswe yilo selikudonsela kulwana umnyama kuye ngoba ungcolile vele lwana umuntu nginjalo ngingcolile ngingavele ngumelaphi ngcolile ngidonsa abangcolileyo lami pho nathi thina singabelaphi hayi abantu abangcolileyo singabathola sifuna ukuthi bachechisele ukuthi emsamo wami vele ngihle ngiguqule manje mkhulu uMahlabezulu lana ngokuhlola uhlola ngani mhlambe amathambo abalozi umoya mhlawumbe uhlola ngani umkhulu Thokoza qhawe mina ngikathathu and then kungasho ukuthi ngikuhlole ngomoya okay ngikuhlola ngomoya sebenzisa ichoba okay yeah hlola ngomoya ke mhlawumbe uma ungachaza umkhulu ukusihlola kanjani it's like ukuprofita okay umuntu uyambheka nje bese umtshela indaba yeah la kuyafix thunywa oh njengamanje ngikhuluma kanje so singigaxele okay yeah ngihlola ngaso isithunywa okay yeah bengithi uma ungathi awuzwisisi kahle sengubekela wona amathambo okay yebo mhlambe uthe wahle wathi ungena lapha wathiwa lo muntu ufuna amathambo uqobo lwawo yiwa ngamchazela kumbe kufuneka lona inguni umama ekhona eduzane ukuze ungabaleki ngoba amakhehla nxa sefikila kwesinye isikhathi afika abone izinto bese lwisana nawe ifuna ukukhipha lento same time ayibonayo kuwe ngiyabiza ikhehla lakithi okay ingulami ngihlole ngalo yeah ngicauthi kahle lezi zinto lezi vele sesisogoqa nje mkhulu Mahlabezulu kahle ukuhlola kuhlukene kaningi vete kuhlukile and kuyenza ukuthi mina ngihlole ngendlela yami nawe uhlole ngeyakho ukuthi indlela yami akwazi ukuhlola ngayo uyabona nje singabelaphi sengathi kunje so sihleli sonke kanje so ngikwazi ukukusearcha mina ukuthi indlela ohlola ngayo ebantwini ihlambulukile nawe nxa una umoya ungisearche ukuthi indlela engihlola ngayo ihlambulukile yini okay kunjalo hayi ngenxa yesikhathi mkhulu Mahlabezulu ngiyacabanga ukuthi kodwa futhi usengomunye osazobuya khona la e-studio ukwazi ukuthi uzosinika futhi ukudla kwendlebe ikakhulukazi ngiyabona kuningi esingakukhulumanga kodwa ade kumele ukuthi sikuthinte kodwa ngokubuka isikhathi sorry ngokubuka isikhathi ngiyabona ukuthi sike siphoqeleke ukuthi sigcine sesiligoqa uhlelo kodwa ngokuningi ngiyacabanga ukuthi ke nongokama details nokulandelela ngama cellphone number bazokwazi ukuthi umkhulu bekuthinte bekufonele bekubuza ukuthi umuntu akubuza imibuzo akafisi ukubuza yona nathi bazosibhalela futhi kuma comment abantu bebuzwe la abezwe khona nalapho umbukela akathinteke khona uzokwazi ukuthi afone noma abuze mhlambe kafushane nje mkhulu ukudlulisa imizwa yakho mhlambe noma umbono wakho noma mhlambe
mhlambe uvo lakho noma ngabe yini ofisa ukuyidlulisa mhlambe kubabukeli beEcho Point TV nabantu umhlaba wonke nezinkulungwane zabantu balapha ama client akho ungathini nje bese sikwazi ukuthi sithathe ama details bese siyagoqa. Mina kwakuqala ngathanda ukuthi ngizinikeze kakhulu injabulo ethe yafika kuleli thuba la Echo Point TV. Yebo mkhulu. Ngibonga futhi kubalatshwa bami nabalatshwa abasezobuya belatshwe ngamavika amkhonto hayi mina ngedwa. Yeah. Nazo zonke izangoma ezihlambulukileyo. Yeah. Bekunanzelele kakhulu into engiyikhulumileyo. Abantu abangomama thina sibasiza kanje. Xa ungathola ingane siyakwazi ukuthi sikwelaphe uyithole. Yeah. Uma uphethwe izilumo usiya emfuleni uphatheka kanzima ujukwa yiko konke lokho siyakwelapha. Yeah. Uma une cancer siyayelapha. Yeah. Unesifuba esingapheli esikucindezelayo uzugcina usebenzisa ispray. Bathi yini ngesilungu? Bathi isifo sesifuba asthma. Oh asthma. Oh okay ngiyayibona asthma. Siyayihlola ukuthi asthma emampela kumbe kukhona ukuhamba nayo. Uma kukhona kuseceleni siyakugudluza umuntu aphile aphume esprayini. Siyakulapha. Yeah. Yeah. Okunye ngizathanda ukubonga kakhulu kikho ukuthi abantu bevula amehlo benanzelele kakhulu nasempandeni yakithi yamavika amkhonto mhlaba ezalithola lolu hlelo lukhulunywe isizukulwana sabo esingumahlaba ezulu esifika amkhonto silapha bezinikeze nabo isibindi sokuphokophela besiyaphambili ngokuziqinisa ngomsebenzi esiwenza esingamavika amkhonto ngobuqotho bethu ngoba since ngangena mina emavika amkhontweni kukhona lapha yebo awukho umuzi ongashunqa intudu kodwa ngeze ukwelapha nyawakhipha ayenza ngcono hayi ukuthi siyazitshela ngokunanzelela kwempilo sesibonile isenzakala ebantwini ngesilungu ithi pick it up umavika amkhonto lani balandeli lababukeli ngiyabonga ukuthi ngibe lapha namhlanje kulolu hlolo lweEcho Point TV nginani. Ngizathanda ukuthi uma lizabe liwatholi lama details ami nizayenza ngendlela elizwe ngakhona khona lapha. Mina ngiyahlahlula ngifuna umuntu ozongitshela ukuthi ngicela umuthi ukuthi umuntu nxa ezofika kwami ngiqala umkhanyisele. Angilapha umuntu angazange akhanyiselwe. Ngoba yabe ngilapha izifo engazaziyo ezingekho edlozini engizitholileyo. Yeah. So abahlambuluka abantu bethola ama details kamahlaba ezulu. Thokoza. Bethola ukuphila okuzaba lempumelelo lokukhanya phambili. Lapha yakhona ngoba abantu abaningi sisaduhile kusesemnyama. Angitsho ukuthi bengahambi kwabanye abantu kodwa benanzelela izindlela abazihambayo kulala abantu esesigile sifuna imali kuphela sikhohlwa ngempilo yakho wena usagula usafuna ukuyadinga umuntu wesintu nanzelela ungayigilwa phambili ngoba sokukanengi ligilwa sikhangele siyesaba ukukhuluma abanye sibazi ngamagama ukuthi abantu abagilanga izinyanga abo bani nase ngihambe kakhulu ngajuna ngajika phansi ngonongoma engakwazi njika ngihamba ngomoya landela abantu abaphilayo. Uyiwani umuntu engamzwayo kusenongoma osebenza ngesinto esamandulo. Bonke laba abaseduza naye baphatha izinto ezimbi bayathwalisa. Baphatha imithi emibi. So wena ufuna ukuphila ngeke uzofika ungakuphile ngoba ufuna ukuphila uyenzelwa into engasiyiyo. Yeah. Phothina la sithwalisi siyaphilisa. Ngoma ulendlela zakho zokuthi mhlawumbe ubone umkhulu mahlaba ezulu ku Echo Point ku TV mhlawumbe ngizwe ekhuluma ngingayakuza nginikenzela into angithwalisi thina siye lapha.
Ayi kuzwakele mkhulu Mahlabezulu asiligoqa uhlelo njengoba sithembisile ukuthi nange elinye ilanga futhi sosithola isikhathi ukuthi uzoqhubeka la ugcine khona mhlawumbe mkhulu Mahlabezulu umuntu njengombukelo lapha ekhaya othi ke hey mina ngiyafuna ukuxhumana umkhulu utholakala kuziphi inamba mhlawumbe nezinkundla zokuxhumana WhatsApp TikTok Facebook mawuthi khona kodwa nje nje ama details akamkhulu Mahlabezulu atholakala kanjani ngu-084 84 73 590 mkhulu Mahlabezulu ngiyafonelwa ngiyawhatsappa yeah injalo okay yeah ezama email lezo hayi bengakabi nazo nje umkhulu abantu abaningi badila ngama email yeah kodwa ke thina bengakasivumeli ukuthi singene kakhulu deep kuma email yeah namanje nje khona lapha ngiyezwa ukhona ongazwani lama lights ezinto ezifana nazo kodwa ungiphahlile ngiyamcela yeah njalo qhawe ayi siyabonga mkhulu siyabonga kakhulu mkhulu Mahlabezulu uNkulunkulu akubusise emsebenzini wakho siyathemba ukuthi bazophila abantu abaphila abantu kube mhlophe kuzo zonke indawo kube bugelekele kufana nalelihlabathi zolwandle wonke amakhosi ezigaba sicela niphathe izizukulwana zasedlozini ngendlela ehlambulukileyo ningavumeli abantu bebhidliza imhlaba yenu ngoba ukhunkhuli nibekile abantu abadala siyakwazi ukuthi nibekile kodwa ke anikwazi ukuthi ningawulawula njani umkhosi lo esesibhekane nawo thina singabantwana bedlozi ngiyabonga thokoza kehla siyabonga kakhulu umkhulu Mahlabezulu umbukele Ecopoint TV namhlanje ke besihleli nomkhulu Mahlabezulu nezwile ukuthi uyihlaba ayihlikiza wayishiya inyama ethebeni ukuthi nina siyacela ukuthi nina abakhulu nina besilo nisWhatsApp nikwazi futhi ukuthi nikwazi ukuthi umkhulu imlandele nambeni zakhe usabona wakho uhambe nenkulumo zengayo ngoba baningi abantu abamfonelayo ngeke ukuthi usazobuza ukuthi unjani uyaphila unlale kanjani wena ma WhatsApp uyasho ukuthi uhlalo dabeni ukuthi inkinga obhekene nayo ngiyathemba ukuthi nawe lapho mbule ekhaya khona la uthitheke khona umkhulu mayikhuluma la ku Ecopoint TV the khona siyabonga kakhulu santhanda ke emakhaya ke mina sengiyaphuma ke ningakhohlwa ke kakhulu icompany le esivulile singoshandu ye security system siyakwazi ukuthi sikufaka ama camera uyibuke ngisho efonini noma ngabe uhamba kuphi noma ngabe useKZN umuzwa wakho seGoli noma ngabe seCape Town umuzwa wakho seLimpopo kodwa uyakhona ukuthi icamera yakho ihlale on efonini ubone ukuthi ekhaya kwenzakalani kanti negates yakhona ukuthi silenze ukuthi lihambe ngokogesi ungabi namandla ukududula cha siphusha ngoshuni wesimanje manje yonke into isilula manje technology isi advance kakhulu sicela ukuthi nathi nisithinte kuyo le number ukuthi sikwazi ukuthi usibize nje sikunike location usinike location sizokufakela uyasithola kule number ka WhatsApp 071166 3252 071166 3252 uyasifona uyasWhatsApp kulo number ayifoneleki iWhatsApp kuphela sikwazi ukuthi usimemeze sisondele sikhulumisana ukuthi sisebenzisana kanjani siyabonga kakhulu kwese ngiyaphuma mina ngoXhwana Mfowambatha uShando Ndaba esethu soJikazi umthiya ushotha uMatinda siqhamso ukuthi manje bana kwatsho zigcolo umthinta yakho dakelo chacho sobonana ngenye episode elandelayo.